Musesia ni na ukedia na no ikwate kana ni watinda nesa ni masama bikangu kwate weni nguthoche ndine wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi tubikie kunerania kati wa mawawala mabikie tena kutwiwila nikanawe musesia ubikie na kutelekana indi muthenyani wa umuthi twithwa twinenia yulua Kuneneva kwa Ngai ya Maumao twina ndakitali Dr. Matu kuma Jordan Hospital ila yinako yake twina indi muthenyani wa umuthi ni wetu ithiwa nake tunenanisie maundu kauta yulu wa Uiiti na indi nenda muthocha atukethie nikenda twambisie unenania witu nyini ta Faith Mackenzie wa Mutunga. Daktari uvo wako niko sawa nukethia musesia wa Mutongo asesia wa Mutongo TV nina mukethia mweseo kwa masitwa kana kwesitwa ni Dr. Joshua Matu ni mtaalamu wa kuita mathina mambio maume na nzia ya kuma ando asuka kisumeta consultant urologist nithukumia musini wa kitu hospital ya Jordan Hospital tani daktari monene ani consultant kana daktari bingwa hospital wa Nairobi Hospital na Ngai kula nienda kuita alama ya malangi muthenya wo monde ti yange waya kuhusu Ngai ya Maumao undu neva na thinela yete ya atumia makwa na indi twambisie oba choni chao kitonya kutuma twambise Kuneneva kwe Ngai kutonya kwetu ichauna ni chao na mundu atonya umanyata kila asiaisi mwele kumandanika na Ngai ya Maumao kana prostate kisungu kila mundu ume wonde eva anayo aisiawa kubikeloka kwa in fact kana kamina kusiawa kala utamanda kana ika mwana kana nekeletu kila tu asiani kana Ngai su ya Maumao ni kwenda kuyana thivata na ule maundu wale thukuma mwini ni mome ya maana ilawe munini kumila mwaka omwe kubika miaka 18 Ngai su ya na mboso keka nini undu ithaetewe yani ilawe ya miaka 18 weba wa stage ya puberty ilawe na imana siambia kumesia kinge na yeka yume Ngai su niwe yambia kuthukuma ayambia Kuneneva mbola kwa mbola ondu mbwa imenena ba mokoni kubika miaka 45 Ngai nuni yawe amone kuna bata weko na yothiva ando ingi mona Ngai su iva bela musivi na tenga nyingi Ngai lawo na imba bela musivi isu ni Ngai sikibalokani na Ngai ya Maumao isi mba bela musivi dila simba ilo akwata kitau letingo sia no nomwe na Ngai ya Maumao simba akwata kitau maone Ngai ya Maumao ye bumbu bwandene iba bela musivi na bundene pyo pala Maumao mambo bwane kala malike pipe ni ya Maumao Ngai ziye bawo na niyo tuma mundu makwatakana utena Ngai zindu zo kwatakana onokatwana mara 50 we wayo ne kutuma withia no kwatenya no kwate mwana nene ba kuma miaka 18 kubika miaka 45 yezu ni kawaida yamba kuweka kuyana na ithuguma we wayo na mundu ikwata siana yuo no abija miaka 50 kana 55 ilanga iyambia Kuneneva ingi nene ba biloka kwa no ile mutha ya mwi itati ya undu nature kana maundu mamwe metha maili mamutha langi onthe wakwa ni manyiba mayo maikuka ziyete ikwata kingu kinene lakini Ngai siende yana Kuneneva kingu kinene no ba lakini Ngai siende yana Kuneneva kubikiloka kwa kawaida ila gram 25 grams 25 no kaindo kanini takapela kanini lakini ineneva kubika na gram quarter kilo 250 grams anebe kiasi kiu ndayambia kwata mathina na ni kulia kwa kuma miaka 18 ginya 45 pauye tha ya bika mwiso wakwa ye na ikapika ugethe ye na again ye na ingi ya bika kuyana yu alafu yu kumila miaka 50 yu yambia kuyana ingi kubika loka kwa na ni normal kana nundu waile itakwithiwa kuyana kuma miaka 50 ya bika yes ni normal na lazima ineneve nundu wa changes ya chemicals ibamba kama msita hormones ninzia ya ukua iloka koma na mundu ena mbuye kana obwe umwe mananga yake ya Maumao niambie Kuneneva
Ko tembete nziani ulakona mundu ena no buwe umukano ile manyanga ya maumo kana prostate yambia kwikata yambia kuneneva kuneneva tithina mundu mwakukua ndukukama yo neva ko kuneneva tiwo yes yuthina la boyo ne aneneva yambia kupingia maumo na thino ilikabu withi ona amuka ona koma akwa thikucha utauma we amuka mala 5 mala 6 yambia koma akasuku niwesi kasuku ka kuma ya bunyumba nono na jothi kuma nono ye ndukitwa mukagelesa yukusiye kwa maumo niko kwitha uthina kuna bati thina nundu kuna bani gukua lakini ye anene bayambia kusiya maumo usini wethina ni wetenda ndakitali kata alikelele na ile kuneneva hii yitha ineneva kinyama kana nikigu kitha bau nicho kituma ineneva ata nyama wana sungwa ya siawa keba kanini kana jembe ila inyao nini na yende ana kunena banyama kwa nyama yuka kwigwa iba ine ne bichiko no ngai sida ilu dambi ataka kalembe kanini kana kasungwa kanini na yende ana banyama nyama yeso ne boyede ana ana bandira gram ya na kana maana ile ayi ana ne ba yete thina swani ubilo sisi aundu esungwa iba ile kamwete kake ba kwati esungwa mutene yukesi le sungwa kati watame sungwa kati wona kamkaini batenya nyama kunene all right you know nzi ya maumo ila urethra nundu mwana nyao disile kati kaingai ni tesungwa ne disile ba pauka kati kwelanga ino yande ana kunene ba ndenda yo bete nyao inzi ya maumo ibini yethekebete ikapaka nduke ya nduma na tuwa baundi ukulia yuni kwasekana ngai ya muika otwa wete 18 nginya 45 eyimba bethina aingwa thina nomwe ile ni kwimba ni kanotuke mundu ome ni yes ile kwimba ko tuke mundu ome they from 55 ile ambie kwimba buni yetanya wewe yetanya ile kwimba kwa hiyo yani kwa hiyo kwa kawaida yu ya ni sawa ni sawa yes lakini mbona kutonya kwithia yi inenevie kubita kiasi yes kwenda mumetha na such problem isitonya kwitha ne chao yu ondo ni asia yesiani kana kunena bakwa ngai sutithi nani kukua ondo mundu ikakinya akwa akakuka mayo lakini yana ne bayambia kusia kuma na usini wenyao ni wethena na ile yako nena ba onetha niwo wekinge we priest we president onetha we last make ata inenebe winja we mbesa last make ata ni nature yes all right kila kibonekana ya mina kuneneva ni yapi ni yanzia ya maumo na yapi yanzia ya maumo thino ikata uyumbuka kabindi ese lawe munini musia ese thoe mwana wa mundu ome wa utanda kuma yokota wiba asabyo kana kauma maumo gethi ana unywe lakini yu amino bijamia kama 50 uma baloginete na bijamia 3 uma ama aone na bijamia 7 oye yuma ya nundu wakwitha ngai cia ni elanze ya thega papyo maume maikata aibeta ne thandu ibati maibinga na mabinga we wa wota we okethe namba akusia nundu wenda chokethia nduthicho ukathikuma okethia nduma ngikala ndio okethia ndwikala ukaonga mokethia ndwikara ndungama nundu mabinga imwe pyo na ibeta nundu ni affect ya nzia yacho yes ata ngaisu ikome mbuwa ngaliambe na ngaliatineka komea muyobo kana nzia yacho ko uona yambia kunena ba etuma ya nduthi chone sa ondo naenda na wethi chota kile tamuthembo wa mbivi na no mino mothe no mwi kana eliote kata utaicho nunu ngaliambe osa tesungwa thiba yakatwa mao ngaliambe ibinye pakwa maumo na ngaliatina ikabinya yacho yes kwela maumo mo kama pinga buba ika maumo maingi pike ne ngumbani ya maumo ona lita ile all right ngona mundu ena kitambi kunone mbuwa igirara bimbi ebyo all right neweta wo mwingibyo yino yo mbuwa timbi ibinye nyao ibinye nse yacho yes ko weta akuma ogere anduma kati jogere andu thicho ukaonga mogere andu ngamecha ni wo mwingi na ndi kulia we mawala mokana siana thinosu yes nditameva yuona kawaida ukalio vingi ya kiu usene kitu ikandia all right kambia kiu genini yezotika ndia nenepyo nyikila yebu yo ndhe ikata yoma yuka natiwo netha mutu ikata oyoma bila mbuwa yaku yo ke yapinge wa maumo ne ngai no ya maumo kana prostate gland
ethandu naumia maumo wasu na mupilo la sana wita wana sugo catheter kana la pipe ya maumo maumo wasu mekala bumbu bwane na ambia kushoka ni tina na mbione masioka mbione maibebya mbio ile mbio yeko thukuma na kwata kila kira wana su kidney failure na mbio cia kwa thukuma no bakuya aingo ndongi kila kinguka nundu akwitha mbubu ethi tata kuma na kupini ya maumo na bina umae ama so mayo mayimba muno no na andu amakuya makunia kume bana nyo maso manene maimutiwa ama kuna amubela withi ama mama koni nyo mena maso maingi yuna kunundu wa mbuba ya kukwethi ya sukuma maumo na bina nundu ikita kwetatela maso mambuba maimba muno gethi ne maimba na maimba imbuba depothukanga maima withi abandu etha na mbubu emwe wena tumibuko tungi twinga nginyo embubwane tasula lisi kana tumia maba wa ng'ombe meba ana tumibuko tungi kundene kula mabida mbesa no mbubu epo tukado bibuko tungi kundene twaikara twako store maumo wange nondo neno yeni kugala mebo kila kingi kiendea kundu akwitha ndukuma maumo maithela alama umo matu mana upa yende matia nyo matia kiko kwangelekani kiugi ni kitheupi ukaiya glasi bana ila mithene yo itatu ithela guko ithe abande na nyo pena muthanga kiko wigule jumia kwa kiugi nyo kitheu umo makwitha mayikara mayothela pa ungua mbu bande pomba ni yako kila kinyo kima umo wane mulu kindu chambe wikwata bladder stone kana mabia mbubwa ibiro na kwatha nyinyi koa yes kindu chake ile ukakwata infection kana uwombu bwana ndo ama umwazima tekara mateothela kilebinda no uzwili kamba kamene no yete mathina ko uthi no wambie ngai no ya maumo thami no kwete thina wakuma with ya pena mothuku maingi me uthuru afya yake na mekutwa tumwende yana na mundu atonya kwisiani hata ine koli yeseo wekanda bie wani witikilokwe aje na utona kwisi yara tukakua ni nature bas kundu amba kwisi yona banini gaisi tikekata ikana neve na ka leo nene bandu eso kwata siana eva urenda hotwana that's point number 1 wakwaje ko bainze ya kwikata ya kusie ikata ikana neve ona bainda watu na kuonenge kale ya kwikata kale no ba nundu bainda watu oninga tukakue kana wewe yemwe pe mundu baimanda watu na ninga tukekata tukakue ni kusiania na kusia kwikata kumbanisha maumo yes kila kibota ile kutasiana yen kumutasia siana ati ilokesa kuona wena thina ono mwana kwa maumo endoka ono kwa daktari akara au sisi akwithia yeye kawaida ethanu akoma rwele kwa mukambe wa masali ukekara ukayumae ethanu wena thina asukale na ethanu thina asukale mana asukale wakutinya timo seo kwa akoma kwa jo ile kama mpaka njao ukakuma wakoma uyo wale kwezo kwa kwaja ukauma yuma yemwe ebanu kuma kele ukabirika nyo malaele mabetuka ele bebandu bena nyo pena dina eba muguta none wapika uyamboze jokiba nikala de jokiba undu wezela mama usime kuka ndo ekara ndio mesia pena dina ebandu eba wathi kuma ngila zilingo nzibu kede ani masembi emabeta pena dina webandu bunga isine yambia kwikara kuonenga thina endo na daktari neba mina kuma pati ya bailo kota malokoto ndo ndwi wao kaisi na nyao thina konze lo ta kwisi ya mumo ama igeso pinga maomesi mwe wakunekana we wenda lili da thina wakuma nunu mwe usini waku na niwe ndu uma enda wana daktari no watu wana itikara etuko thima na riyo tabia wewe thikwa na daktari weko no twasia hii no katika ende ya part 2 ya kilungukenu ndo na masama pambe mathela yes na ndi musiaise katwambe kosa ndi umu wana tika nini tusiokete na unena nia ni kwatia ni wende na kusoma maundu kibadhokanyo ndokathibasa ni tusiokete